Kurugempa kezitandika omwaka guhwera group z'abeshongozi abatagurize n'abanyantaranta batarimo na bamwe abarengire 50 bakazitabamu kandi stirenzorekwa ambeho za TV West kandi ka TV West tukagitandika okwenda okuimprovinga nashi okutungura abazani abebintu ebi abo kugira ngo kuzaha mukoro oshanga hariho abeshongoza b'emiringo endisho kandi n'abenzarwa nabo babete konka platforms na media houses tizirabahire platform yukoreka ibiconco by'abebi okutorana abasinguzi kukozirwe imwe abareba TV West obo mu kutorana abo abakirizeyo okubacyamara abantu abarabiremo no turetire twabapasaki tukabaza byamwe tubetwara abantu mfil protabasingwe prototypes bakwasa ibyapa mabe tutabakwasa abantu aha abente zabo twazusezo basa wa mwazireba so nitekateka ngo giteke genzeje kandi cyaba icyo mushana group y'abamasiko culture group kurwa kabare nubo bakwata umwanya go kubanza bagenda n'icyapa cyitaka kurwa Emit Routers abakabere na African culture dancers kurwa ntungamo abagina miliyoni emwe ya sent twasinde cyapa ni church hatariho kugira ngo baro kubusabusa hatariho kwiba hatariho kugira icyapa twakitungire habo kuba tukikorera n'amani ende baje twasanga aba African culture dancers Ameterotas nimbasima kandi mebaza ahabwe kintu cyo barino bakora ngaraho ibyo bunyakare n'ikironje munonga na TV West ahabwa ndebye ibyenzarwa abatebekanisa nibonje bagira ngo hariho amasiko gukwija kutebekanisa season ya kabiri ko ngumwe gukonja kutungora no kagera entaranta na n'ikindi cyo tukozire kugira ngo groupe bene banezana narusho umuntu twabena banayivuga nazana tuteke namba ya yas at screen mbwe no muntu wamukunda nabasha kumweta muhumurumo gasha kwa Christopher ahimbisiwe awa TV West.